ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kitbok Cancer Care Foundation harangkal bagajinga trelang baga Scaling Heights Park araja apusau kumshibinta benok senyang leni ay Ïarap sigi break biyo ya kejing Bampong hakami ar penyutrik la Pynlong ada konsert haga shnong mar bisu ya kenika konsert lebih tingkar ke Dr. Measle Amprin Lingdo hakejing don langru MLA ke mau plang ubak beyond Matthew Kurba kejing temu jong kenika konsert kelong bahadien belatip baka jelami gahalia kedai ke bahanriu hapok keri India ya kejing buon ki break biyo ya kenika jing pang Bampong ke Kitbok Cancer Care Foundation hagasin meningkong kelashim ya kenika senjam ben yo Ïarap ya ki break ke bangat ha kenika jing pang Lapin syong shit ha kenika sngi kedai na kasur basiang jong kinong ruwa bikin thop na du ram sucyang ke Arlin yaw pnyao bat ke kinho na ubnai ke Grisel Rob me na lor ki wepat Yin jong li bakit ikme nang taidol ikme idol but baro kibaya one man support ye kanika Scaling Heights yes with Kitbok Cancer Care ti ngangas ngo ba pilale ye kamobiang ban penim mat pensa ye keteng jong i RJ Kit ba mundan mano bala ban klet nang ka humor kaba ngajukan mau patakmat po samki kaba ngajukan mau ikin hapedeng kejimpang hapedeng katu bagi kit ya kataka problem kejong i ndre ngayo i ba ilalaban inspire ya kayi kasem ye idol ikipon itong ngamjula kled ba somebody so young can go through so much Tingas ngonging day bet on support ya kum kini ki programs but ka returns na kanika show kinlet nakabenta banyarap ki cancer patients ki ba care ki ba one ki ba long deserving banyo ya ka funds na kalyang jong kanika foundation but nga ay tang kajing Kitbok kitwyang but ay ba kanika program wala hapdeng uniw slump but kasni kabalong so challenging kajing kriyat ngin ya chakman ngin le ha but hakani kapor ngamla ruban klet ye I men la jong iba RJ Lingdo ibalong way nagdiki victims of cancer but nga day ban le ban Ïarap yakitu kibapang cancer dang manem step ngayo kaway ka SOS call ka po Iway na kinong siyong ha, Boys Road, hakabayong ba, Madam Ipa, intiplusyo, niya doon siya po belor, ba, ngintip nginle, no, naman kijing doon ibabon. Di nga nga tip ba, individually, ngan ya katakalanti, ban Ïarap, ban reach out, kung ya kita kibriw, day habadon, kung kanika foundation fund, kala Pynlong kaway, kalunti kaban pagi ya itu ki victims ki bayo ya kejimpang cancer ba you have partners you have people who will hold your hand you'll have people who will sit with you kanika cancer support group kam tang sapang ka financial encourage kadayru ya ke emotional exhaustion ito ka emotional exhaustion kapakapisa kamla bantit and a sense of hopelessness kabangi barok nilayat denti naman nilawan face to face with cancer and that nga kwa pan assure ya ki families ki bayat lamba katudenti kadon kanika foundation mantaban ngan sa Ïarap ya kanika foundation in years to come but ngan long kaway ni ki silent partners ki bala ban Ïarap ya kum kanika good cause but narakentu sisay di padma at sa bapidon pata lang but kani ka foundation jong ibakit but pet ba nginla bangin contribute tang kandet ru ngim ong shibon tenghat kala banday contribution of your time your presence
just for you bapin one bapin I'm in same ye kitu ki patients ki lalong hopeless kini ru kade ke bangi di bondon but na congratulate ye pi in slam bucket kat chna bapidon kan maulem ya ke kasem jofi kan maulem di kon ki jofi doll is doing a very good work with raising these children up. So proud of you, doll. And nanget pa kanu ko bangile nakakaching baha kandan bet ka support na din de siya jamu ipi baro ha ka kerteng jong ka Kitbok cancer care bat baro ki biajai lang ha gani ka foundation nyai ki blaya pi baro ki blai kershan yang i habun ki rukom met bat mensim ni kong Aqua Bantan Snow Shapi, Yaka Jingbu, Jong Kanika Foundation. Kumbang itit Banyo E, Yaka Jingbun, Bakan Kajing Shirthei, Jong Kajing Kil, Jong Kanika Jingpang, Cancer Menta, Kajingpang Bampong, Kalanang Jur, Bat Kakum, Karipot, Kapani, Baka Meglaya Kalong, Kaban Rio. Te kadon ke kajing ketli habiadai bat mangi kum kita kinong snong kum kilok ki jor kum kayeng kasem jong bakit kum kita ki parlok ki banajangai kalapun ketik jengmut yangi ba ngidon kam panle kajing yat lengpa kata kadenti hakaban sumar nakabanta gi bapang ya kani kajingpang kalong kabasitong pa jingmut padya ke kata ka Kitbok ke foundation kamut ba kani ka foundation kaditang jong u RJ kitikit ni ubakit ni tang jong kaying kasem jong ubakit kaying kasem jong idoli kumbangi khat i kurim jong i kitikit ngindang bun kikit kibayo ya kani kajing sitom nikwa ba mangi Ïarap lem kat bangila kani kadi ke program ke banikong kajongi ti kaditang kajing sedang ti kajing snok tilang jong kibabun ka amen sim yangi bangin sedang watla kalong kabae kabajuat Hamtam kajing snok ti jong inong ilam masbun jongi i Madam Amperin iba fantin bat kiway de te kublay shibun ya kajing sbun ki jong pi ublay ubay ya kitu baro ki blasenyang ha kajing jarjaru unkur ku hambun susu ya pi baro kani ka foundation kam de tang ban syukur syam kembalaong mentan kamat imadam da kapisah kajing kersan kan longru habiade bat kita kijing snow do jing kermen kajing kersan habiade bat kemensin kijing mut jing perkhat basak ma tekum Ïarap lem kakum kabor kabangkot kakum kalah kabangyo